Gwatogani kire Nteto chetu cheru Ithatu bita MAUREEN KINYA Nteto mathitho ntuko ya narua ni Purity Richard amona Nteto ira nkureterete ni Munini wa Rais Rigathi Gachagua gutongeria muchemanio jo kureta ngwataniro gatigati ko obisi ya ngavana na mbunge ya kaunti ya Weru. Mwiri John Tumurume kwithirwa nyomba kwawe Ntere cha mithero akirikana kuragwa ni mwingi iguru ria wamba. Mwekuru kwono kwa chingirite nyomba na nabawe nyuma yabo kwaga wirigiro ni kwaga mbecha cha gwikia mwana form 1. Nitoriongete chukuru ya Christ the King Egembe Boys kuona wamukiri bwaritwa ba form 1. Munini wa Rais Rigathi Gachagua muthenya jwa ntuko ya narua na atongerete muchemanio jwa atongeria ba Meru aria ngavana Kawira Mwangaza na spika wa mbunge ya Meru Ayubundi mworoto jwa muchemanio jojo ni guchokaniria Ntere jicho ijire iria chonekanire kwathukana iguru ria kigina kia World Fund kuchanio chotongeria amona mantu jange kathomba muchemanio jojo nkurukine jwete wini ya bunge ba mbunge nene ario kinya senator wa Meru niwe Kathuri Murungi anani muchemanio jura withiritwe jugita na mbere kwambiriria thathita achia muthenya aria kuringana na kanyoni muntu ni ati nitaka batiromba kugwatanira na mono bakuremwa kugwatanira kire kigina kia World Fund na ngikuririkania gikene kigina kiria kithiritwe ikireta thina inene na janio thina yethirirwe ikiumirira na mutegeri tugeta na mbere na kuthatu ikumenyithia uria gukara na uria maumira jakethirwa kiumirira kire muchemanio jujura mwankira thaizi jutarika na kinya atongeria mwanya bakomba kwithora bakeraniria na bautwe oria kugukia nikenda twithatu ikumenyithia Nteto eje na njira enkinyaniru. Murume wa miaka 37 na rietwa Kenneth Gitonga ni juithiritwe nyomba kwawe Ntere cha mithiro jokionania banja cha mwiri kuringana na ukoje bwachibo wa Ntere Robert Misheni aritaririria kuombeka Ntumurume ojo koragine akarini untu ibarari bakonogwa niwe kubanyamaria na wamba aritaririria nethiritwe kinya kiaraniria nawe kumuromba gutigana na mitugo eje emithuku bobo ni tabura tokwirwa ni Martin Mugambi. Rige munde mararauka na gutinda Ntore aruguta wandia mithero kirigicigo mbunge kia Mara muthako mu okurubwa mianka 37 ethiritwe ari mukuo nyomba gwake ikira gikwirikana impuri akathetina nyenje no ntuba wamba nturani enu utemea kuraturaga utemea bimaruthaga utemea marutaga iroriko lakini ukethagira mwana no akuria na ndathongira nyomba ndethira tukiukia mwiri nkwethera nginya kwina ndigo nchaure ngari ukaricaga ndigo. Robert Misheni ora no echibo munene wa location ya mithero augite mwiri wa Kenneth Gitonga withirwe nyombani yake atari moyo na kanyoni muntu kerete andiki bande to mututi areria ntiko no ntuba wamba nturanie ni aruguta kuri muntu umwe witwa Kenneth Gitonga Miriti atika nyumba na mulangoni murugure na nako nitakatio nintiganiri maunto ma obisi ndati nkinya kwa mujie na ndamba kwithira obu kwiragwa atio nkiura uriria ndegwa nikasumburi tantu muno wamba ningwisiria obisi yako ni mwitete na kamukane maita maingi sana na agacoka akagwatwa nonto wamba arejire mwaka muthiru ukithira kuma police muthaike. Misheni augite no akwithirwa mututigi na arathuriria turi bakugana no ntuba gutura bangaikitie turekaraga wenka nuntu na nengire gina na bamora gine mujie riwale karaga wenka kuringana anto agwati tuka kwa polisi akale kwa lastira kadai kwa kalekerwa athire kibungo riwanto bale bakuthura nuntu ara gucoka kwinto ja kuringana ni potira ndagwata nerangwati tekagita anto bakora megate muntu athi nao
areta kwa kagita kanini agacoka kuthenia antu kairi ko une mari kumeja antu tikankuwa kotini thukagia lakini antu ni bakora meka mtu athini antu me akamingi antu ni bakora mbathi agekaga nao no antu bakaomba konoga noka akirikiria mecheni ya rauria karibamba rinu utiga kuthukia watho njarani ciao kagita karabona muthuganirwa kana muntu aya kubabiteria babateri kuthijaga borichi kogu na endine nkoromba antu bakirona gitendo thekari kana muntu ayite onakethwa a suspect tafadhali muntu na biro police station na report wa chief assistant chief wa police nikenda amba kuruthwo uchunguzi wa kwigana nuntu na nikenda ona agwate bau abange ba kuya nabo koguti maisha ma muntu guti muntu etikire tuko marikeria abate kuringa report wa police thwo uchunguzi wayo na mtu ona kana maitia akaditangwa na akathaipwa kotini. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Munini wa murungamiri wa borithi rwangi rwa borithi bameanka Aden Abdullahi norite siasa gutigwa gutonyithwa kirimirandi ya witi na mbere ya gitaririria gutino musiasa kumania na wakibura bwetete na mbere kambini ya borithi yegie moritani na mitetho ireri ntere cha kiguchwa gicigo bunge kiatigania East arite zaza nyuma ya mubunge wa Nteru mpuro abure kwigikana kiugani arikite kureto tetho kirikambeu mukirimithika gaturinge nacio. Mutetheria munene wa Inspector General Aden Abdullahi uralo amirete borisi bonde baukaria bomeanka na aritete mukana kiria siasa baraba unkumia siasa mirandi inechukuru Mauritania borisi ba AP irae kirimanchuma wandi inekiochwa tigania Central. We don't involve ourselves with politics because politicians, they have their own game, but ourselves is to serve. Kuringana nwe, our DIG has engaged the Department of Energy in Nairobi, and currently we are getting street lights, and I think it is an evidence you are seeing what is happening, and very soon we are coming back to hand over the project to the community themselves so that the place can be more secure. Yeah, so it is a benefit for us to be here rather than a problem. I believe so. So there's no politician involved in the lighting process? No, not really. I'm not aware of that because I remember there was some engagement from the team, the chairman and his team, and this was is an initiative that was started by the school and our DIG actually. Yeah, so I'm not aware of a politician being involved in the lighting issues. There's a project that the DIG, the National Police Service, is trying to carry out within this area. But there's a project also, I believe as an officer, that doesn't need to have that political inclination. Because I'm not a politician, as an officer, you know, sir, and it is a project that we want to improve training of the police officers within this area. Antoniare Mutabari mulwamerio kambe ndiunga yawe obisine governor county Meru Kawira Mwangaza kiumia kithiru irayonekere kuria kuweria mubunge otigania East mpuro abori. Sibitari ile iko pale nilijenga na CDF mwaka 2014 ni maloi Peace Post Center mimi ndio mwenye kuomba kwa raji. Yari kwareria bura thirikari county Meru yumba kuatanira na thirikari nene kwagirithia cukuru ya mona ntura ciayo. In terms of infrastructure, in terms of improving our training capacity, na in terms of kuona hii shule imetambulika kimaendeleo. Na akasema sitaki national government pekee walete resources yao kwa hiyo shule. Pia mimi kama governor niko na jukumu pia ya kusaidia shule ambayo iko katika kaunti yangu. Na amesaidia hii water bore wenyewe iko hapa. Amesema ataweka solar panels. Ndio askari yangu wakiwa kosi hapa wapate maji 24 hours. Sasa hizi tunafungua 1 hour, 2 hours hiyo kwao. Lakini kama nakiweka solar panels utapata 24 hours maji itaflow. So hata pale wanafunzi wakuwa wanaoga pale, hawatakuwa wanagojeana maji ndio isiflow, kutakuwa ina flow throughout. Nkurukia wete ndawa iraba utumira Mauritanine yao mithone muno ya Mount Kenya iria yanwa thirikari ya county Meru na no mwanka kwethira kwina ngwataniro ate kao. Tunatumia madawa ya pesa mingi sana, lakini kikozi ito ya Tandururu gavana anatusaidia free of
charge. Ndio maana afande unaona sikusumbui ni kuambia nipe pesa ndawa. Because governor ako pande na anatupatia nini? Anatupatia ndawa free of charge. Abdullahi natianeletie rwaria na nguto cia mibango ekuia kithaka ke cukuru primary Kilimanjaro akiwa bakari tangoti irotege ntono kimwe ke cukuru egekuiywa na kinya birabire ketie kura na njira mwanya bikathi ati romo nkabioneke na baraba kawatekana maite bayokirwe matale ya kiwatho. None of that is happening. We have been supporting the community as a school because we are a security organ that is structured well to work with the community. Bareti gitara kuinga koska na Mauritani kire kundi kia Thaa 11 Special Force baraba ina kibarua kio karia meanka ya ndhe kumania magaindi amwena kuatanira na mabisa banjeshi kire ndoa na ndoba. It is a unit that is taken in those areas so that they can engage the Al-Shabaab. So that is exactly what we do, and the reason of the team being here is to equip them with more skills so that now they can work well and engage the enemy the way it is required. We flew the AP flag at Point Lenana, and this one ni vijana wa AP sasa. Ama namna gani? Yes sir. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mithika. Kirirugono rwa kunanga nkoro mwekuruti na mwene nonoketwe ni antu bantura nyuma yawe guchingira nyomba ari na anabawe nyuma ya kuthiria wirigiro bwa uturo wa Agnes Kanario haritariria kwaga ugite nyuma ya kuremwa buruguikia mwana wawe form 1 untu bwa kwaga mbecha mwana uria urakurukite na Max 375 njaeje iria ituraga ntere cia kabachi ni kuthaitha antu bawendi bobwega kubaigirwa kiao na gutethereria mwana ujo gukinyaniria kiroto kiawe kia gwetithia na mbere mathomo jawe. Nicola Chabari ena Nteto nkuruki. Na kwithikiria na kwigua abothoku kurakuri na Douglas Muchui ni kumania na kwithirwo na kuona ana abaraba ingi ibanjirite kwibunga na cukuru cia secondary irabaretitwe na gwete Max 375 gutire gwirigiro tona bikoro ntopi antukotu kwa kero yote kera murungu ibwea utubabo tumite ebona ngina wake baebingira nyumba nyuma yake kumuria na ata amubangirite na ngina no ntoba kwithirwo na kuona gutire mbecha aina cio kinya wethua akithikira atori ibakabati na bakuona muji uyo no akabebingirite ibo bonokirie kuma nyumba enu kwenga situation yeye wetu seri batena mbia na inyande na musinko na bange betete school ningu babotho kumnoningo ana beku mberi ko report school kuratwekira mono kwena stress muno ambiri kwa kinya barabo kwa nabakesi oroa kana kinya bakinyandra bate kunyuotheri eya ambira Nteto cionthe mwana ekwe yampa Nteto yoro ntomba kinyotura tombe nyawe tangwene kinyereko ndarire kinyotu kubonde nta mama vanireti mantu yonto ayonkira sinata kwa gara narua kande bethire kinya bayingilete nyumba nana utekuruma kana okunda ndeta ndaure bira kintu kira ngukure akyo ndabaretera kenda baria mucho yaraonere arito bange bacokete skuru arauma aracokere nyumba anjerie kurira na ina no anjerie kurira kwa twika inde utebi otethia na mwankatha inyo etera kana rio kibaro atumba kuruta mwankatha ya tukuminya kuriria na byake be kuria na mwankatha ya na stress ya murito wa university na ate kuminya bira omba kukwithiria murito wa university iriba kwenda otethia nuntu wa mantu ya mwana oge no ragulugirite ali njumwe kwithira nyumba na mantu ya maingi injogeria atua na nderoba ingilete nyumba ndamwaguria wana habari kenda be yabasaindia kino na mbi othai onto bagurira bonto baingilete nyumba kaba kuria atiri inawe ngwaeta university mbibi ya mwendia Timocho yake agite ebisi ya kwibunga na cukuru ya secondary iraititwe no ende kinya anondi mutharimi kuma nkandone kinya wethero na kuonekana kithekatheka nkoroni yake no yurite kwithikiria nontu na agite gwirigiro wa kwibunga na cukuru ya nthaka ya Weru beti skuru Weru boys na ndi ntomba ukinya kuo na barabange rito ba form 1 wombite ko report nkorite na yoyo ko no nderete no kinyite ndi na tino weso bombende skuru secondary skuru ya Weru bare mbetie 50,500 na ntiona kinya kasabuni kandi murira ita na ntiona kinya nombi inya winte ni ndomba kinya kurara kinya buo mwekoro yo akaro akeya andumirie twana to ile ubya kuria mbaetie
na ende mechino yeyere kiraba kurombane antu bagwendi igwega bebumerie eburempwe kuonokia iroto byana baba bakurukite nonto mwanka athaino bakaya kwaga utethio bikaorera nthiguru na maxira bagwete chithiro itakubatelia nkuana bwakwa mutoromba kuigwa Nteto icio nthe antetheri mwana yo kwa ukume skuru na nkira murungu ibwea oni nindratethereru mwanka ndakinya ndathiria form 4 na nkuromba butethia my brother na tokia uthetherua itoko promise kinya batu twatethia bange na bange babainge na kinya bo bendelea kuthoma wiriro bwakwa burikire anondi athome aite university na oye ndigirie mbeya andite thine ndi thai ritwa ba form 1 babainge barombere ku report skuru na nandu ntino tethio onkoromba antu bawendi uwa ya bombe ontethere uta skuru Kumagembe North Butan Class Chabari. Akandarathi baria banenkeri ngugi ya gwaka irasi bya mutaratara jumwe jwa kithomo ni CBC bariuga patari wa mwaka jumwe nyuma yabo kuthiria ngugi yao baritaririria ni bekiri wira ni bwa kuri wa mieri iri nyuma ya kurikia mwaka untu buria butakinyanira mwankira nande ni bakuria thirikari kubaririkana kenda batigete na mbere gutonya thara Muthuri Muriuki katutaririe akandarathi baria bakaira CBC kuma kaunti Meru na neiba chumiritie na kuonania kurega kunganirwa kwao ujwe nyuma ya thirikari kurega kubaria mbea ciao kinya nyuma kwitha bojoriti CBB tuinyerikite muno twi contractors ba CBC classrooms itukuromba thirikari na muno rais wetu His Excellency William Samoei Ruto ombe gutegera mandu ja CBC payments cha contractors ndu iba inyerikite tware ngari chetu chionde ichetere ndu bo Shylocks kuringana na gitarira twaire gwaka classrooms ira utina angi uri toromba mbecha chero iro che gwaka irasi beko no matukire gi Shylock interest yao ne raru twarwaga neo niragera iyo twita kio no twamatukire na ndi thaici meri etantatu nyambeche uchikeja narwa ukare a Shylock marando ochoke zero kairira kintu iromba tuichirwe nye chikario tuthirania marando antu batige kugwata depression ana bachoke no school ikyo tukuria buru government etuthikire na governor wetu honorable Kawira Mwangaza gukeja kuthura wina uge please tuthikire batwe ombe gutwaririria tumbe kuona mbecha cietu iturete thina na itukuthangika arandu betu tutikumeina tugaititha antu bara batukomborithite nyomba bari tinda mirangone yetu batwe romba rietu mwanka thaita yari nkwaria aja batwe nara twajukirie marandu jana twajukirie jatirei marandu interest iji aiterie mwanka naru nyambe iji romba ra tukuromba mbeji iji akicieje tumbe guchokia mbe acia irandu betu no tuone thiri uwegwa kwa gweto kwiba kumama cibitari no ntobwa depression kwiba bakwendenya gwichuria kana kunywa ndawa kana onto bonge muntu akiga wana thinikire buru kuringana bo bagitika gaka ibagukurukira mithangu kwe mingi muno batimenyero bageta ntibetete kirio bichishone cha thirikari batione mbetere uti obisi tutekinye the thirikari ile che concerned obisi education yongo twetete maita jate utarika uti muntu ina correct information ile mbeche jomba kuriwa kana imbie tumetha chicherero ora chichereri we have no information at all na nande keja gutweka mbeche ici nande batu na aja chikurira aja batu ne katwara kwa buru twathire kirua na ingwetikia kinya kethwa kurira binge bomba kuejana gwetwekaga na laboratories gwetwekaga inge chiterei itwige thirikari kiugega ka laboratories and other things tutina thina indi mbere bambiria that other projects batu twambe turiwe no ntunte kumei contractors ba kubangi bageta kuona babakira ba tuthirite iromba nandi ni kinya cia ribara na baba kuthomerera chine bibi batigire kijiba ko bakwatike maromba ni kenda thirikari yumba kubarea bathirene marando yao kire acia ribara bena na grade 7 irasibiria na benu bagweta ibatu twakire na mbecha cietu itirei itukubure na giteo we murombi ariori kindly tugwatie kuromba tuone mbecha maisha yetu jachoke nomo twina thina na itwinyeriki apile kwa kiria bunge betu hibatugerio tutetera nukuona ibarateterere mwanka mbeche cia CDF ciomba kuoneka
tukoromba bombe gututetera kithirikari no tutende na avenue singi cia gwitia mbeca ici cia irasi bietu bia CBC katugakua tu na itwitete ngugi iturui itwegwe mbeca cietu maisha jachonge na tukagwirua na butharimwe president otuthikira batwi mwathani murungu agakutharima na itu nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki ni kuma kiri rugono rune tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Kweri kithomo ni rubunguroro uturo bubwega bwa ruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya Kirimara gutigira no kuthoma na njira irikiri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atwi uguneke ni untu bwa Nteto Nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya America. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Itonete orogima mbore bagetumi ndene ya nthiguru guko ni kuga ati kwina gitumi kwithirwo na arigitani bakumenya ura bakugita ethira kiroto giaku ni utwika ndagitari batu Imperial College of Medical and Health Sciences turi aja gutethia gukinyaniria kiroto kiu turi na irasi bithongi no ntu bakuthomera lab cia kinande no ntu ba practicals gukuria yewa na kinyanto amarerete ya kuthomera arigitani betu betharo na umenyo bunene na bona na irwango gene ciao no ntu ba Manto Nkuruki turiongere campus yetu ereretheka town na kwina Bidco Oils kana turiongera kere website yetu era ni www.icmhs.co.ke kana uringe thimo namba 0719 223 kana utume email kere admissions@icmhs.co.ke ujukane bo mweri jwa Ithatu 2023 ibwetete na mbere. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Ngichokera na Nteto Nkuruki nyuma ya kuthithia bobwega kiri kigerio kiao kia KCP na ndi arito baria bararire munyakajo kuona kanya chukurune ya bata ya Christ the King igembe boys ntuko ya narua ni bakinyete kukenda gotweka arito ba class gya form 1 mwaka jo chukurueje neregerete kwa mukira arito babero magana jana bagitarireria thina ire anene ni irasi na nto akumama mwandiki wetu wa Nteto Kumantere Dennis Mugendi ni atindete ambete kambe chukurune u katuonie ure watinda. Nyuma ya skuru ya Thaa ya Christ the King igembe boys nteresia kimongoro igembe south kwithirwa ithithia ntabariko mantune yegie mpumisia kigerio gya KCSE aria irombiti kuitongeretie ndene ya county ya Meru ithingatite skuru ya Thaa ya Meru School na ndi ntuku ya narua ni kirinde kingi kia aritwa ona kinya aciari bombite ikunukara skuru eji omwe na omwe akiendaga mwana wawe athomera ku na kuringana na arimu ni ati niberigirite kwa mukira arito ba form 1 Nkuruki magana jana baria ni bakuma mienene mwanya mwanya ya nthiguru ya Kenya. Narua no atwite na mbere ku receive the form 1 na turambirie yesterday and so far so many have joined us. Ni bengi muno baukite
tonto last year the results ya 2022 our school performed very well. Yesterday turaombire ku receive ana igana rimwe marametetwo kune thirikari, and today by the end of the business niraikire muno to receive aritwa bangi magana mathatu, so that we expect we shall have a total of 400, and there is a possibility ati bakenderea kwiya. Shokeria Murungu nkatho nontu bom kwithirwa ndina kanya Gembe boys mwana kwa itari nene nethiritwa akitamani muno kuya skuru na rira ndaumbere kuona kanya antwa indawiriru boya muno ndashokeria Murungu nkatho aiguva form boya ethirwe na max 323 kwithirwa ntastrinire kana mbithirwa ndi nontu bonsumbuka kuya skuru ni ra performete boya na in hope for the best nontu inkumenya nya my son and the other sons barabe ya skuru bakaomba kubwithie boya miakere mingi kwiya. Nilikuwa nasomea shule ya Glory Junior School yenye iko Mikinduri, alafu nilikuwa na max 362 ya KCPE. Nilikuwa napenda kukuja hii shule na finally I've come to my dream school. Ni mutintikano juri thina inene kiribo ni kwithwa bariuga utira sibia kung'ana nyomba cia kumama na into bingi no thina mantu bakuromba mubunge Njompo Mwirigi na atongeria bangi bario aritobatene gutungatira. Kiangalia infrastructure yetu bando tuko na challenges pale za accommodation, tuko na challenges za congestion pale, na kwa hivyo ninge pia muuliza mbunge wetu wa eneo hili ambaye amekuwa very supportive in terms of hata kutusaidia na basari na hivyo vitu vingine, aweze kutuangalia pia vile anajengea wale wengine madarasa yale ambayo ni story classes, pia atuongezee zaidi. We shall require up to 7 classes for the form ones. Kinya twina antu banene ndene thirikari baba thoma ku yonto CS wetu agriculture thoma ku twina kinya former deputy governor, twina MPs kadhaa akina Nteto aki bonde bathoma ku na antu banene ko itukuria well wishers, especially the alumni bara bathoma ku they come on board kenda tumbo tethia skuru hiyo mbokura na hiyo 11.0 ambayo tunaambiwa na bwana chief tutaipata. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni andaka ya Christ the King Gembe Boys, Teresia Kimongoro, wadi ya Kanuni, Gembe South, County ya Meru. MC wa municipality kare mutethia na uria wa umaru kireja MC wa wodio Elias Murega ni bameneretie rwangi rwa gutua michara ni ru SRC bagitariria ni bakuinyiria arimu banasari bonene nyuma ya kugita bari wengiri mugwanja ke baruga arimu baba ni baitaga ngugi nene muno na ya batana ni batere gutewa na gutwiria muchara jombikia kubatethia muthumuruki na ranirite na tongeria ba. Je, shilingi 7,000 ni mshahara ya mwalimu kweli? Mwalimu atalipaje kodi la nyumba? Mwalimu atalipaje mfanyikazi? Mwalimu atafanyaje shopping ya nyumba? Mshahara ya shilingi 7,000 kwa mwalimu na akona watoto wanaenda shuleni, akona mahitaji. Kama chama cha walimu wa chekechea tumekuja hapa kukataa kabisa kata mapendekezo ya SRC kwa walimu wa chekechea. Kiki ni kiambaga kunopet kiambakiria kitagaira mando jegeri mbobanasari ujure nyuma mubangania wa mishara kithirikari kuga mshahara jojo tojugito kumangiri mirongo ngangiri mukwanja. How? Solidarity! Amna bubu MC wa municipality kare mutethia akerendere cha kinderu secondary kagitagara kuriungirite skuru iji na ugitewe akethwaro mbere kugia muswanda jwegeri mbobanasari kimbunge ya Meru nikenda kutigira bo ibokuru kia rimbo babombe kuthabakirwa bwega KSLC ituronere banenkanira guideline embechiria bakareaga arimu baisindi ndendo bera riria imeia ja manene ntiumenya nura ba informate au kuga bale ya mwana mwalimu ukuthomithia mwana oku isindi ari wengiri mugwanja ngwetikia gintu kiu in backward thinking ke SLC na oninde Caleb ndirugire ngeikia mswanda ke assembly ya Meru kienda gintu kya mbere thatu to caution nontu thatu bane ali mubetu baraba ke county government
tatu tukaleta mswanda jwa tuketha tumenya irarimu betu ba ICD ndubura bwa timbaru ne msiora wa gatene municipality no area semurega akiwa thirikari na neba ithomo ibabiriko bagitegera mantu nya mweka gitegera bakojauga inkoromba inya CS the cabinet secretary Ezekiel tafadhali tika gweta rwero na manjaza kithomo without proper consultation inkoromba inya bu intervene nonto ECD forms the foundation na inya wize ECD devolved function inya ne bateri ku involve counties kutegera mantu zegie arimo baba na foundation ikethirwa te njaga na mwalimu motivated, then you are putting our children into risk. Amna bubu arigo timu arimu kumenyerana banini obori kole wangiri mukwanja na nontoro tokani tonto bubu potebui koi kuromba thirikari na inya parliament yombe kuiza akue mono ikenda yomba ku defend aritani baba oninkulikana kagita umbere mbithirito nkiara ile manto ICD na tuweza na governors kana council of governors weza na scheme of service area bale bakiri minirita all these ECD teacher na minimum ni are nkurukia 30,000 lakini anditha ile ukauma from that amount to 7,000 boba tena bigger union yekubatetera then jamutongeria zani lazima come up inyani voice sauti yao ikende nyabo ba reconsidered kithirikari 10,000 or 8,000. How did you come kuga mwalimu ule ari agwengiri mugwanja? I think antu awo urotongetie commission area itukuga nagirite Kenya Anthony na thatu tukaumara na kajuga kanene na turegane Nteto eu nuntu kama au na kuinyiria arimo nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Akari kaunti ya Tharaka Nithi ni boretwe guciumairia gwita cibitari kuthimwa mirimo ya nyimba o mwaka mbere yayo kwithirwa igikurukira mwiri untu buria butumaga antu babaingi bagata uturo. Akiaria uria ni murigitani Kenneth Misheni aritariria nandi murimo jwa kansa jurijukia namba Ithatu kiri mirimo iria ikuraga akari kaunti neu rware ruru rumirite kiri mambura jaraja kuthuranira ntere ukenda kumenyithania gukabanira na mithemba ya kansa. Samugaishima gatutaririe. Baingi ajiba murimo wa nyimba kaunti ya Tharaka Nithi bathimagirwa murimo jo rira baremerwa indwari nyuma ya kwagaga bakeja gwa urigiti bwa mirimo yengi ira batarinio unto bobo ibotemete ikuobira biumanagia na murimo jo biongereka anene ndeni ya kaunti no na Kenya ngima. Kansa ni umurimo wa Ithatu utongoretie na ikuo Kenya. The third leading cause of death in Kenya ni cancer. Na kaunti ino yetu kwina antu baingi muno barwarite kansa na kiria kiethawa kina kiao muno ni ati bejaga bebacerere cibitari ukona muntu ejae na cancer stage 3 cancer stage 4 nekinyiria au ni inya muno ndagitari gutirita. Endi Micheni uranwe murigitani munene wa kaunti ino na kuria akariba irutanagiria kuthimagirwa murimo jo wa kira mwanka kenda dalili cia ucionekanaga mbere ukura. Nitukuromba antu beruture kuthimwa kansa muno orimo kwa mwaka antu akani bathimagwa kansa ya nyonto ni bathimagwa kansa ya cervix antu arume ni bathimagwa kansa ya prostate ni ujaga kuraba kiuga bena thina ya kuthia jadogo ni prostate rimwe ithagwa ingwate ni kansa na mirimu ino yonde ikamenyeka mapema yatiritwa. Aritie Nteto ino kagita karwiro roba isikiri ruraruthuitwe ina Lady Initiative kira gikundi ya gutetheria kurwana murimo jo wa kansa kira kiambiritwe imukari umwe kwa rietwa Robert Murithi Kamwara. Kitumi muno ndi focus mono no tubwa kansa nda lusire mami wakwa ukirokera sabuko kansa na karugendo kautaka kali gakega ndari sukuru ndatere sukuru nikingomba kumumenyera mami waku haina sabuko kansa tikintu gikai kwire kina ururubo bunene andu wanata mbomba kurutha nikingotumbo tethia ekurubangi kana ba mami na banti bakaya ukimurimo wa kansa. Ntumiri ya Murithi iranene na ati wakira muntu aebumagiria kuthimirwa
murimo ju kaya kundiktetwa mapema bakomba gutetheka na baria bakobwena mwaje wakanza kubera babonenkere wendo bakarebenwe nikingo omba kuora na to wendo ine medicine imwe ya kuora ana bari bakiuragwa baitigeria kumuntu nchancho ya kurigeria murimo wa nyimba wa murango wa nyomba ya mwana kansa eno muntu ni amunta kwa sindano jere na turambiririe Kenya yonde na Thaa ni tukumunta ana barabonde begatagati ka miaka 10 na miaka 14 ona thaino tukwario gu ndagitari betu be masukuruni thaino ni turiongerete nkurukia nusu ya sukuru ya primary ile Thaa na gikithira kiumia kimwe tugetha tuthiete sukuru jonde nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Rais William Ruto muthenya jwa Narua nekete muchemanio na bunge kenda bakuma Ntere cha Nyanza abunge baria au kabere baragwataga mbaru rutere ruregani na thirikari. Rais naugite kuri no batu bwa atongeria kugwata na njara ete kumakania kiama kiria muntu ari kenda kuguna kari na witi na mbere kagitio ni ko ureni mutongeria wa baka imbunge nenene Opio Wandanyi naugite abunge bau bakajukirwa etagari aria ukanukia bwa kiama. Very good. Okay, is here. So, Mapoha comes from your constituency? Yes. Okay. Yalash. Leo watajipangia. Chukuru cha muingeni kuoneka kwithirwa na kagita gako mogwetithia na mbere mathomo ja junior secondary bubu ne bugo ukoje bwa mukaririgete wari mwanene Gembe North niwe Ezra Kimathi ure ugotaririria chukuru nyingi cha muinge chire na thina ya rimo bakungana na thirikari ne batere kugita na mpwe kuojuria wira ne buria bekire bwa kuandika rimo na kubatuma chukuru iji. Marion Karugi na ripoti iji. Orera mutaratara yo mweru yo kithomo kia CBC kire aritoba junior secondary yo etete na mbere wina waluluku kire uniform mauku ya meru na arimu kuongelo kithomo neki riu Ezra Kimathi mukarete wa kiama kia arimu arungamiri ba skuru cia primary Gembe North Kepsha ariwa mwanka thai maskuru ya mangine ya mukirete ana ura kubatire kinya kithira kwina wira ne butikinyanirite bwa thirikari kureta mauku maskuru akiwa kwina wirigiro thirikari kuingia obatubo nikenda aritoba omba kuthoma boya kithomo kia CBC turnout ni very fair kuringana na abari ngwete in most schools aritwa iberetie kuia amona kwithirwa kwina mantu ya maingi yaterekanitwo boya kwina uncertainties kuhusiana na ura ana babati kuchoka muno kire aciari nontu bamo batugumia still uniform color of the uniform mauku yateromba okinya sofa kinya kithe thirikari ne awite by 17th mauku ya textbooks ya irasi biu ya kethwa erukinya kwa no twirigirite ya kinya thirikari ne bwithirio ntu boya bara post bara even intention in fact ya ku post iba promise re bara ba post 30,000 teachers na baba ngiba train to that effect nikenda bakomba kwa ndo junior secondary school to capture itokuwa that number is too small ari mubateana baku implement that curriculum. Ezra na kuromba aciari wikira muno kithomo ki kinya kithira kina mitaratara mieru bakariana na micie ni babacoke skuru no tubaricoka skuru ira bathomaira wenda kwira aciari rira mantu ya kwambiriria ya mayaro ya tea ciria cietawa teething problems kwi mantu yetha ya tere kanibu boya nayo kinya ketho ya tere kanibu boya ni yeta na mbere ya kibuya ura ntuku yo ita so itugwira aciari kwatega kuri aritwa batomba kuita chukuru no ntuiba komye chukuru iriko babatio ita twerirwe junior secondary schools will be domiciled in their former schools chukuru I mean irasi bibia grade 7 bibati kwithirwa biri chukuru ira ana bathoma ira na kukethirwa kwina change kana mabadiliko ingwitikia kukulukira ki sub county directors ni beri so itugwirigira by today chukuru imbingi anaba grade 7 bethirwe
baruchoka cukuru. Muthia na kuria thirikari kuingia wirane bokinyithia arimu maskuru na mauku ya kuthoma kureo nikenda bambiria mathomo ya kureo na thirikari ni yukietaliera kuongela kuritana arimu bangi kithomo kike CBC. So thirikari itumiromba muno bahakikishe rutere nerwa kuposti arimu bakuritana iba posto in time na availability ya textbooks neo kinyao ni concern nontu bibio byili bikarea kubwithwa kaitene kala kagirite then tukendelea kusererethia kick off ya grade 7 learning. So itukuromba kinya bata yari batreni bapostwe meanwhile thirikari ikiuka sietaria rio treni kinya bangi babaingi no baposti maskuru. Nkiripotera Weru TV kumembe Mbita Marion Karugi wa Kinywa. Mbonjirete gagira mantu egesine manthigurune ya Kenya neo KFCB muthenya jwa narua ni barugurite mubango jwa gutetheria chiari kuritana na bao mantu jagitumi gukurukira mutandao. KFCB bagwatanirite na kambuni kathomba irio Google, Netflix na kinya TikTok moroto ni gutethereria chiari kumenya uria bomba gukuria biewa biana bao na njirere ya girite. Anthony Kathenya na Nteto Nkuruki. Basically, the internet and the digital era presents many opportunities to children for them to learn, interact, and also get entertained. And the beauty with the platform operators who manage some of these platforms is that they have inbuilt certain features in their platforms to ensure that parents use those features to ensure that their children do not access materials that are meant for adults. So, yes, we may not say that children are safe at 100%, but basically we are saying that there are tools. There are safety tools that are there that parents need to be aware of, so that as they guide their children, they can be able to guide them properly on how to make the best and most out of the internet, instead of having situations where you allow them to see everything. It is the responsibility of the parent to guide the child on how to navigate the internet safely. So our responsibility is not just to buy the devices and to avail the internet. Let us make the other step of ensuring, take the other step of ensuring that children are guided on how to use the internet responsibly. You can see that today we were launching the Parents Digital Literacy Program to address a gap that we've noticed in the market, where the children are way ahead in terms of technology and the parents are lagging behind. And the reason why we're launching this program, therefore, is to ensure that we bring on board the partners, the parents, the platform operators, so that together we ensure that children of Kenya utilize the internet safely and navigate those platforms for their betterment, not to their detriment. So that is the step that we are taking. Secondly, when it comes to the broadcast content, we are required by law to examine films that are supposed to be broadcast or distributed across the country, and we usually assign an age-appropriate rating, so that we have general exhibition, meaning that content is good for everybody to watch. We have another content rating that we refer to as PG, parental guidance, where we encourage parents to watch that content with their children and give them guidance. And this is usually meant for kids who are 10 years and above. We have another rating of 16, which means that children or teenagers who are 16 years and above can watch programs that have been rated as 16, and we have 18 for adults. So as KFCB, we are implementing the law and rating all programs that are meant to be distributed across the country, but parents need to take their responsibility. If we have rated a program 18, parents should ensure that content is not watched by minors. Nkatho cha mwanya yogwe wagwata kanya gaku na kugwatana na bao twikire Nteto chetu cheru Ithatu tuchemanye rujuru kiri ndani ya mubango jwa kogu kiambita MAUREEN Kinya mwanayetoa mathitho ni Purity Richard. Good night.